Dobrodošli na kanal Šerpica i kod mene u kuhinju. Danas ćemo da napravimo hrskave pitice sa sirom i mene nekako podsjećaju na one koje se kupuju u pekari na komad, kojih ima naravno sa raznim ukusima i sa pilećim mesom, šampinjonima, spanaćem. Danas znači ja pravim sa sirom, a vi možete neki drugi fil. Ide 200 ml mleka, 100 ml vode, može kisela voda ako imate, 70 ml ulja i jedno jaje i jedna kašičica soli. Ću jedno jaje sa žicom. Od ostalih sastojaka pretpostavljam da znate da vam trebaju znači kore i fil, zavisi šta ste se odlučili. I ja znači ovaj put imam domaći sir koji ću ja malo da posolim jer je neslan. Svi sastojci se spoje. I to je gotovo za svega par sekundi. Mogu se koristiti tanke i debele kore. Ove se moje malo mrve jer su iz zamrzivača, jer ovde ne mogu da se nabave sveže kore kao što je to kod nas, ali dobro je kad imaju i ovako. Prelivamo sa ovim prelivom. Jedno 3 kašike za svaki red. Znači ja sam stavila 1, 2, 3 do sada. Pravit ću sa 5 kora. I sada to ja ovako podelim na 4 dijela. Stavljam posoljen sir, otprilike 1,5 kašiku. I to je nekih 400 g ukupno za recept. Motamo i ređamo na tepsiju. Pošto ovo malo curi, obavezno obrišite malo radnu površinu da bi ova prva kora ostala odozgo onako suva, da je posle možete lakše iseći da vam se ne razlači. Svaku zasecite ovako. Prelivam sad ovim preostalim prelivom. Ovako neka pite budu u prelivu jedno 5 do 10 minuta. Ostane baš dosta preliva na tepsiji, tako da ga obavezno istresite jer on će samo da zaprlja jako tepsiju i da zagori, tako da nema potrebe da ostane. To je to. One su fino natopljene, dovoljno je sve sočno. Sada ide u zagrejanu vrenu da se peče dok ne porumeni. Posle 30 minuta pitice su gotove. Pogledajte kako to fino izgleda, kao iz pekare. Pravim priliv od mleka, vode, ulja, jaja i soli. Ide ovako razmjera, baš sam namjerno poređala čaše. Pa ko se to šunja? Ajde se dvije. 70 ml ulja, jedno jaje i kašičica